West Karbi Anglong District Mahila Congress Committee Kong Chunbang Pherang Kia Mai Kangni. Dokmoka Long Kamteron Auditorium Hall Long Bharatiya Janata Yuva Morcha Amai Kangni. Bolong Komajia Long Adivasi Lo Charlie Asong Atumpen Kachisong Pon. Kardong Karbi Long Ria Berta Long Pen non Arni Gang Sama Pora Berta non Berta ke Thanja Bang Sami Ojang Terangpi non Berta Ang Ton Pen Arju Ponsel. Kedam tang Preni Pai Sirkep Arni Congress along Klembang Pu Krishna Timung Congress Pen GOC Preni Pai Krehini Serlong Chon BJP Amaya Long Alang Li Congress Pen GOC BJP Along Chepokdun Laso Amaya Long West Karbi Anglong Mohila Congress Committee Akon Chunbang Sangpi Golapi Kramsapi Lapent Culture Chairpersons Sangpi Omputeron Pi Lapent Hambrand Mondol Congress Committee Mai Pupul Hansi Atumpan Anti Congress Pu Alam Karbok Pont Ahok Kali Usi West Karbi Anglong District Mohila Congress Committee Akon Chunbang Atumpent Gulapi Hansi Pi Atumpent Perangki Amaya Long Pen Pangdak Pont Krisnati Mung Alang Li SDC Ben COC Congress Along Inspokdon Lapen Alang Li Pan Systemic Kiklaim Kedam Messenji Bon Lapen Kiklaim Kedam Rapetsia Pan Besi Media Cell Apuda Pekpondo Poi Fistemi Alang Li Kiklaim Kedam Kemi Immediate Ajoknan Congress Ben COC Aputot Alang Li Congress BJP along Spokdon Lapen non BJP along Spokdon Hunili Tum Panung Nuni Kejo Mati Anti Congress akan Kiklaim Puke Alam Karbok Tap Aputak Alang Li Proof Sepeklang Vek Nang Cipu Sipi Ni Perangki Amaya Long Pen Alang Li Tumpen Pangdak Pon Pupi Alam Tilane Lardak Pan Tan Pacini Ma Opinion Nilitum Ladak Perangki Amai Ke Pa Alam Thike Lapuhelo Nilitum Hambrena Constituency along Tumi Arnia Por Sitame Krishna Timung Nilitum Apan Akoi Ke Pikang Tap Lapo Banitum Kroy Kredaji Atema Nilitum Apansi President Secretary mate nilitum apansi mane nangkipu nilitum si anti Congress pula si anti Congress atumtang Congress itu mate anti Congress rea bangtong alang BJP cewar ma pula solam teban nilitum nang litum panangkepa nang litum nan kupi selang lifan pujiante labang solam putak alang panilitum mi pujia bangke nang medangali ka cuana panke bangapan akoi pipon ri pusimata Nasi nang litum bangke alang lifan bangke alang libang labang nang litum parti long benci ubupsi nona bang alang lina parti long si cepa ogdon lo alang li cepa ogon ke BJP long senan cepa ogdon bom lo kadi alang lin nang litum labang sosong pan ku pipi sinang iputekang mate nang karbok tekang iklo alang li nang karbok kang bang lapelo anti Congress pula anti Congress alang li nilitum apan ke approve nang paklang tek nang ji la jungjung apan chon ma mate parti si pantong labang solam ena karbok tekang ikma jungjung apan mane nilitum bang atom pan gulapi kram sapi lapen omputeron pi lapen polanse alang litum ka anti Congress ke claim aposi ninge dog de sinilipini BJP cewar pula si alang li anti Congress kapek proba bang nilitum panang pinangji ipom thui po bang ke alang li tumi ke pon ke hamrena constituency pena Congress de lela an ke mars kali parti kaprek pen do sitami alang li ka cepek lang Congress pen tu Congress pen ka hok pet pen kidong ke alang li Krishno Timung lo la pen alang li Manik Tisolo la pen alang li ala Mensing Belo leader ka cekrong gel ancolo badbaki ke alang li ke pon ke avut ke duk pangrum pet pen sila an apai ka cepek lang sitala ke Congress pen kali puke nili tumalang li pan putipun kaprek asong atumsi ka cepa ogdon kaprek asong masih cepa ogdon Congress pen ke la an ong mandame akoi pipon bangke Congress asong masih alang li pon lo pujalu sitami akoi pipon bangke ni tum Congress pen amuka alang tumapan Congress ani ngedok di buat cepek lang segidun pu sitami lake kali klardak pen ang sitano loje IPLC SSDC lahai tumpen pangrumpet sialang litum tumi ke joy biang long district committee long secretary mohila in charge lo ang pen lapu kedo tumbang ke nilige hamren mondol congress committee president lo nilimen ke Paul Hansen tumbang ke Kedamtang Preni Pai Krege Thomarni Dogmoka Hitia Dung Long Kamteron Auditorium Hall Long Bharatiya Janata Yuva Morcha Mai Ingnipon Laso Maya Long Aluhi Manpeng Hawar Kehat MLA Joyram Ingling EM Lunsing Teron Lapen EM Rajutiso Lapen EM Khonsing Rongpi BJP is Karbi Anglong District Committee Maipu Dhonsing Teron Bharatiya Janata Yuva Morcha is Karbi Anglong District Committee Enchers Debjoti Deka
Bharatiya Janata Yuva Morcha Kongchunbang Sarsing Tisu Rangkumar Teron lapen kaprek manpeng ke dotum anta cetong donsi ing samjin pen pachunpon. भारतीय जनता पार्टी itu harap kita মানুহ চলি আছে আমাৰ মানে আহি আছে গোটেইটো কথাই প্ৰত্যাহ্বান কৰিছে যে বিজেপি হওক বা যিকোনো পাৰ্টিয়ে হওক এতিয়া অসমত মানে বিজেপিৰ কথা এইটো ৰাজ্যৰ দেখি আছে যিহেতু আছু সাধাৰণ সম্পাদক নৰেন্দ্ৰ নেতৃত্বত যিহেতু এই গঠন হোৱা দলটো তেওঁলোকে কয় যে অসমৰ ৰাইজে বহুত তেওঁলোকক আশা কৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় তেওঁলোকে যিটো আশা কৰে মতে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিছিলে যেনে বোলে কা আন্দোলন কৰিলে কিবা কৰিলে অনুক কৰিলে বিৰোধিতা কৰিলে কিন্তু আইনত হৈ গ'ল কিন্তু অসমৰ মেক্সিমাম ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে গতিকে তেওঁলোকে এইটো দাবী কৰিব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা মানে যুক্তি নাই এতিয়া আমাৰ মানে চিন্তা কৰা একো বিশেষ নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আপুনি এজন সুদীৰ্ঘদিনীয়া এজন ৰাজনীতিবিদ হিচাপে নতুন দলটোৱে কিমানখন অসমত আসন পাব পাৰিব এতিয়ালৈকে মই যিটো দেখিছোঁ আপাৰ পৰা একদম লোৱাৰ প্ৰায় কাৰ্বিআংলং অঞ্চলত সেইটো চাৰি পাঁচটা এজিপি দলে আৰু যদি আমি আমাৰ সাংগঠনিক দিশটো আৰু টনকিয়াল কৰোঁ এই ধৰণৰ যে মিটিংবিলাক আমি গৈ থাকোঁ ৰাইজক যদি আমি আমাৰ উন্নয়নমূলক কামবোৰৰ কথা আমি ৰাইজক অৱগত কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে সেইখিনিও নাপাব Tenon kewa ini election apan kena hitung sama sahaja. Ini tunggal parti kan itu na pinita meeting dulu, dua mucha meeting ini apa? Asal meeting asal pas saya lalu meeting depan bom, tapi rada tu mana itu mana jelas tu kan tu bom. Ini tu BJP ke itu ke di kesiru ya kan saya betul. Election kami yang kami yang saya ini kita 100% nothing lah. more than 100%. Sir, tangte lapini BJP itu Youth Morcha ke pini si first executive meeting ke doceng lang laso putak pini objective ke mission aphan tu mayut tumhan. Oh, rada tumhan ke klempi non tuan ke klempi lapen athi ke klempi non ke klem bom lapen athi ke klem kontrola lapen hanguthonik ini tumla organizational matter mukha meeting mai lapen ini tum aku se rat along pesan sedikit lagi mah bahaya kimia kam alam bahaya punya meeting mai ko demi uang Cantik development apa tak sah? development apa Adivasi Akhaya Phan ST Etetas Pinangji Lapen Longle Pata Pinangji Pupen Bolongkom Ajialong Adivasi Students Association Atumpen Kachesongpon MLA Kilik Aprang Pachunche Pulote BJP Aphan Vujok Che Pusi Bolongkom Ajialong Kachesongpon Hut Lam Ningjepon Adivasi Jindabad. Amar Tiwal legal demand. Amar Tiwal legal demand. Asad Jindabad. দীর্ঘদিনে যে দাবি আছিল জনজাতিকরণ সেই জনজাতিকরণ যদি বিধানসভা ইলেকশনের আগে আগে যদি আমাক জনজাতিকরণ প্রদান নকৰে তেনেহলে আমি বিজেপি চৰকাৰক এই অসমৰ পৰা আমি খেতি পঠিয়াবলৈ আমি বাধ্য আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা গোটেই অসমতে আজি হুংকাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই হুংকাৰ দি আছে বিজেপি চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ জনজাতিকৰণটো প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু আদিবাসীসকলৰ যি আদিবাসী স্যাটেলাইট কাউন্সিল সেইটো অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰিব লাগে আদিবাসী ৰাইজৰ কিছুমান মাটি বাৰীৰ বহুতো অসুবিধা সেয়ে অতি শীঘ্ৰে মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু আমাৰ চাহ বাগানত থকা আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকা বৃদ্ধি কৰিব লাগে বকলিয়াৰ পৰা অনুৰাগ দত্তৰ ৰিপৰ্ট টাইম নিউজ Pinya Berta Lan Sikang Toncolo Kaduka Via Panta Cardon